Ese nibyo koko abasore bo mu Rwanda nta rukundo bagitanga kandi ngo gushaka babiteye ishoti? Ibi biravugwa na benshi mu Rwanda ubwo bamwe mu bakobwa b'ibyamamare n'abandi bo mu Rwanda bamaze kwegukanwa n'abasore bo hanze y'u Rwanda. Ibi kandi bikavugwa ko abasore bo mu Rwanda nta rukundo bakigira, ariyo mpamvu aba bakobwa b'i Rwanda bahitamo kwikundanira n'abandi kuko byaje kugaragara ko baba bariseriye bashaka n'ibirenze ibyo gukundana, ahubwo bikagera ku ntera yo kuba barushinga. Ni nyuma y'uko umwe mu bamisi b'u Rwanda Naomi Nishimwe wabaye Miss Rwanda 2020 aherutse gukora ubukwe n'uwari umukunzi we Michael Tesfaye ukomoka mu gihugu cya Ethiopia, hanyuma hadashize iminsi mukuru we Katia nawe agatererwa ivi cyangwa se akambikwa impeta imusaba kubana n'umusore ukinira APR muri basketball Adonis ukomoka muri Amerika. Uyu munsi rero nabwo hari kuvuga indi nkuru cyangwa se imaze iminsi mike yisakaye y'umukobwa w'umwana ukiri muto cyane w'icyamamare mu Rwanda, bivugwa ko nawe yegukanwe n'umunya Burkina Faso. Ishimwe Vestine niwe tuvuga, usanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas, yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu muhanzi uri mu bakunzwe cyane kandi batari bakeya bamukunda mu Rwanda, yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Aya makuru ahari nuko umuhango wo gushyingirwa wabikoreye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere watangiye saa 10 z'umugoroba ku itariki 15 Mutarama 2025. Nta muntu n'umwe muri iki gikorwa wari wemerewe gufata amashusho n'amafoto muri uyu muhango. Amakuru avuga ko ari itegeko ryatanzwe n'abarebera inyungu z'uyu mukobwa muri muzika. Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas kandi tubibutse ko ari abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana kuva mu myaka yabo y'ubuto.